Kaixo guztioi, arratsaldeon, ongi etorri beste behin nere kanalera. Eta bueno, gaur jarraituko dugu Until Dawnen 7. kapituluakin. Aurreko kapitulon Josh galdu gendun, baina bueno, badirudi Jess behintzat biziri daola, así que bueno, bat bestean gatik, ez? Bi galdu beharren esan dezakegu bat eta erdi galdu deula. Nahaztu initzan botoietan, jo salbatu nahi nun, baina gero ondu naiz nire buruakin pixko pentsatzen, eta azkenien pozik nao Ashley salbatu nulako, pozik nao, bai. Nahiago nun hotzen pentsatuet eta nahiagoet Ashley bizirik jarraitza. Orduan, beno, ez naiz gehiago luzatuko, dano gaude gogoz jakiteko historio honetan ze pasatzean, eta jarrai dezagun. Anteriormente, en Until Dawn. Vale, hemen ikusten dugu Jess amantzunen gaiztok. ¿Qué es eso? Podría ser muchas cosas y ninguna agradable. Déjalo ya. Aquí está Eta hau el bera registro jetzi zianen. de los espíritus. Paso. Ya he tenido bastantes Uy, sustos por esta jaizutenen. noche. En mi bola de cristal veo un baño caliente. Bez hau Sam da, ez da? Bainoan egon barko lukena. Keztak idala oso non da binean, momentu enten, baina bueno. Josh galdu genuen hor, eta bueno, hau Jessica atzetik juntzan. Miate Hay egin cierto barrenan. individuo al que consideramos sospechoso, pero ahora se encuentra en paradero desconocido. Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte. ¿Podría esconderse ahí? Vale, eta hor ikusi genuna eroetxe bat da, badirudi. Eroetxea dala eta horra jundala gaiztoa. Pabor. Ondo, toki agradablea, juteko? Nola ez? Dios, Beno, maikekin hastea. eso no está bien. Eso no está nada bien. Mierda. Iskutatu, Maik, iskutatu. Beira, hoi, toteman ikusi gendun animalitako bat izango da. Vamos a verte de cerca. Jo, dezerka ikusi behar jogu, ez urrutitik ondo ikusten. Bueno. Guazenaz, hortako jarri dugu jokua, venga. Vale. Poliki, Maik? Ja nahiko zartatua zaudeta. Gaina kriston hotza eduta, ala, tirako kamisetetan, venga. A ver. Guazen poliki. Ez dakit hemendik... Pistan bat edo ondaitiken... Amateu ez, bestela brillatuko zuen. Ai, ama, ja jokua piztu bakarrik daia tentsion. Bale, ez tomaten hemen ezer daunik, así que... Bazen. A ber, onuntza jongo naiz, bakarra kuskusiatzeatik, Bakitatia beste aldian daula. Feiten txilua. Etxuak edo entzuteia. Bale, mateu hortik ez zagola ezer, behintzat nik ez dut ikusi. Eske beti atzen nahi zalantzan bat otemen bat edo pistan bat edo atzen utzi dezake dala. Zein tentsionoa dala ja dana aurra jarraitzea demo guztien. Bale. A ber. Genial. ¿Por qué he tenido que acabar en el sitio más terrorífico del planeta? Bai, hoxe nintzen pentsatzen. En ruinas, con efecto inmediato, se considera ilegal que alguien use u ocupe esta estructura. Vale, osea, euzen momentutan bera eroriko da. Ondo. Horratea dao. Eta onuntza... Hor sarrera bat emateu daola. Hemendik ezin da pasa. Eta agian hemendik sartzeko aukera daukeu.
Atetik baino beto. Hoi beldurra, monokazen barrura. Osea, nien itzake hor sartuko, vamos, ez da premio bat barruan egontare. Ez da altxor baten bila. Bueno. Venga, Mike. Ez da beldurrik, ez dakigu beldurra zer den. Guazen aurrea. Ez dut uste hemen ez du ematen ezer brillantik dagonik, ez pistik, ez ezer. Denbo guztien dauke sentsazioa susto bat emango naizela, eta horrek beti tentsion hartzena, iskinetatik noa. Bazpare. Bale. Orgoian zerbait dago. Bai, nola egoko nahiz horra gora. Zitaxi hori ikusten egiten. Bale, begiratu ezagun pixko gehiago, baina, bueno, mateo handik dela. Baina ez dakit gaztiak nola hio horreagora. Ez, logo hemendik ez da. Baina, bueno, agian hemen igual zerbait hartu daiteke, piezan bat, erramentan bat, soka bat, ez dakit. Aragora igotzeko. Bueno, badirudi hemendik baita jarraitu daitekela. Así que... Bueno. Vale, bultza. Hau, muikin dugunea, bale, gora izateko da, baino hemen zerbait ikusi dut. Bai. Bale, toten bat, venga, emaiozu vuelta, Maika, a ver, que nos ilumine. Bale, ze izan da hoi? De pérdida, ze pertsona baten aragia da hoi? Puskatzen bezala? Aurpegi bat? Abertoten, izan zaitez argiago, ze, behin pista ematen jarrita, eman ondo pista. Bueno, hemendik ez da ezer gehiago egongo. Vale, igoko geha hemendik, hoi da. Lehen no igo igo ezin genuen tokira, pentsatzet. Atento hon bernaiza, botoi bat egin eman bardioten, zeizketan hasten naiz, eta oita tentsioak ingo bapaten laukia azaltzen naiz, eta ni ama laukia, eta jasi, eta gero ez dut ematen. Ez diot botoia ondo ematen. Zeon hartu behar dugu aurreko kapitula pixkot. Zentzu hortati pixkot raketxe izan zala. Bueno, venga, Maik, segi poliki, hoi lehioa, hortik sartu geha. Bale, guazen poliki. Guazen poliki, hoi da, ondo, Maik, ondo. Iritsi geha, lehen iritsi ezin gendun tokir. Bale, hemendik gora. Vaya, es otra cosa. Ez que dakat, impresioa dozi momentuetan gaiztoateako dala atzetik eta zart. Buruan emango digula. Baina, bueno, Maik, zurekin adosago hau, bueno, nek beste itxura bat du. Piskot abandonatuta, gaino eroetxe bat zan. Así que ez dakit toki, ama, joder, ja, uxok da dena sustaman dit. Eta hau, sarrerako atea noski. Dios mío. Ez. Beste gela batea ematen du, eta hor gaiztua da. Makurtu zaitez pixkot ikusteko zeintzean. Ez da, lagunak ez da makurtu. Misterioakin jarraitzen du. Bale, eta hor txakurrak. Otxo txakurrak, Txuleta batea eman bargen duen boltxikon, gure ganatzeko. Bale, pentsatzete itxita ongo dala, baina bueno, saiatengo gea.
Bale, X-ari eman diot, baina ez du ez ere egiten, begiratu egiten du. Orduan, ingurua begiratu beharko genuke, atzean ikusi dut zerbaitek brillatzen zula. Orduan, ezin da ikusteko era aldatu. Bale, hola erosogo nago. Piskot kuskusiatzeko ingurua. Bueno, gaizto hor barruan dago bitartean, ni hemen kanpon pixko lasai nago, atetzen ez da bitartean. Eta lehen iruditu zait, nunbait atzen zerbaitek brillatzen zula. Baina, oain ez dakit. Ose ikusi degunen maik atetik begira atzen, uste zerbaitek brillatzen zula. Baina oain ez dut ikusten. Vale, hemendik jarraituko dut. Ai, ama. Da hor, atea. Jo, eski, ate guztik igualak iruditzen azki. Danak igualak iruditzen azki. Bale, a ber, hemen. Zer da, nota bat, hartu ezagun, a ber, zer dan. Pista encontrada. Qué raro. Nota de ¿Se dejaron de los administración. pacientes? Rescate de los mineros. Tengan todos en cuenta que el rescate de los mineros completará mañana, el 5 de enero. Como se desconoce el número de mineros supervivientes, les recomendamos que preparen todos camas en el pabellón A. Mañana vendrá la prensa, tienen que ver que les demos a los mineros el mejor de los tratos posibles. Tengan en cuenta que los invitados de la prensa no podrán acceder al pabellón psiquiátrico. Cualquier fallo a este respecto tendrá repercusiones negativas para el señor Bragg. Está aquí guztian el señor Bragg. Y para todo el manicomio, por lo que se procederá al despido inmediato de los responsables. Vale, osea, meategi bat bera etorri izan da, badirudi, pues mineroak edo meategiko langileak bertara eman zituztela, al pabellón A. Zein izango dute da el pabellón A? Pues oain ruinetan dagoela, ez dakit. Beiratu dezagun pixko geixio, ea zerbait uzten deun atzen, eta, bueno, ez du ematen. Da, a ber, hemendik nora noan. Hemendik kalera. Vale. Hemendik kalera noa, ez dut kalera joan nahi. Hau da lehen ikusi dugu nota, jode. Nei irudipena da edo leheno baino iluna da hau. Bai, hau lehen ikusi dugu nota da. Osa, kalean gaude. Buf. Eta, a ber, etzen suposatzen aurreko kapituluan jarri zigun 7 ordutan que iba a amanecer. Amanecer. Orduan da ilunu da hau, Ke timo. A ber. Hor brillatzen duna, zer da den bokuzian atea da, zer da? Ez dakit zer dan, tio. Bueno, guazen barrura berriz. Orduan horra sartu behar dugu, baina ez dakit nondik hemendik, a ber, nora goazen, hortik administraziora goaz, hemen plaka bat dakagu. Mira eso. Manicomio de Blackwood Pines, fundado en el 1922, eta men sana incorpore sano. Pues ez dut usted joku ondan, sano zauna, desde luego norbait sano baldin bat zeon, zeharo pizzatuta bukatuko gula. Ni ya biden nao, así que, a ver, guazen administraziora, hemendik pasa gaitezkela dirudi. Zer da fonduko, ai ama, ja, eske itzalakta dena beldurra maten haute. Ba, musika horriblia da. Txoin, ez dut hendik horra sartu nahi. Ez dakita mutuko nahi zen, baina hemendik begiratu nahi dut lehenago. Susto batean mango naiz. A ber, argazki kamera bat? Buskatuta, pista encontrada, kamera rota. Norbaitena izangote da. Ziazue pixkote begiratzen, hau da administrazioko nota oin irakurri duguna, eta kamera.
El objetivo de la cámara está roto. Parece que está hecho a propósito. Bale, orduan ez da norbaiti erori zaion kamera bat. Baino nore... Hoixe galdera. Puf. Pausei emate jotea ere baita arteka, tio, pixkot... Tentsio momentutik ateratzeko, bale. Bene emate ez da hola ezer gehiago. Da, joazen horra barrura, ez? Venga, Mike, adoretxu. No existe el miedo, Mike. Venga, a ver, es que está aquí no ajun. Mapa bat etzan ezkitorriko. Ikusiko dut, Mike bai nola da hon. Gezurtia, peitu sintzeritate mailan ondun. Eta, bueno, valentia, beira, valentia igo dugu bastante. Ondo, Mike, ondo. Hoixe beharko zuta. Bale, onuntza sartuko naiz zarakajun baino lehen. Ea zerbait topatu dezakegun. Labain bat edo la defenditzeko zerbait, tio. Osea, zein gozu argi txoro horrekin. Bale, periodiko bat. Misterio en el monte Blackwood. Vale. Periodista atacado en el monte Blackwood. O sea, el periodista de Alberta Bugle sufrió un ataque ayer. Posteriormente fue ingresado por el personal de seguridad en el manicomio de Blackwood. Ongi, atakatzen zaituzte, eta manikomio baten sartizute. Tokiona, sanatzeko. Chuck Bernstein, periodista senior, estaba interesado en entrevistar a los mineros rescatados. Vale, el pasado martes, osea, juntzan pixkot, minero izegatatu zitzaion edo pixkot artikulun bat edidaztea jungo zan. Los hombres quedaron atrapados bajo tierra durante más de 3 semanas a causa de un derrumbe estructural en las minas del noroeste en diciembre. Actualmente reciben tratamiento por malnutrición y traumatismos en el manicomio de Blackwood. Vale. Jefferson Bragg, propietario único de la compañía minera del noroeste y del manicomio de Blackwood. Vale, o sea, tipo bea da, minero en jefazua, da manikomioan jefazua. Comentó a The Bugle ayer que el accidente era una desgracia y que se había abierto una investigación interna. Asimismo declaró que Bernstein había entrado en el recinto del manicomio sin permiso. Se cree que el ataque surgió a raíz de una discusión sobre la cámara de Bernstein, que fue confiscada inmediatamente antes del ataque. Vale. Ordun lehen topatu dugun kamera periodista nazan. Eta ez dakit, bizirik ateko zan manikomio hortatik, zortik. Filaziz. Eo nahi zai hor barruan, kuskozu. Wow, soño batzu bezala entzuten dira, oi beldurra, Mike, oi beldurra. Osa, ni bakarrik entzutituz soinu horieko zezueke bai ez. Venga, beste gela tetriko bat. Hau, desde luego abandonatuta dago aspalditik. Nota gehiago. Tatzean zerbait idatzita. Uno de esos tipos me ha intentado morder de verdad. Voy a informar al doctor Browen de inmediato. Bueno, ara, mineros caníbales. Hoxe bakarra falta genuen. A ber, baina atetik bat atetzen zaiten eta belarrian koskiteiten. A ber, eta bueno, hau beste informe mediko bat emateu, ez dakik guztienena, médico responsable, doctor NHF Browen, informe sobre el estado inicial de los 12 mineros tras el derrumbe de la mina y su posterior rescate, o sea, zero burutijunak, atezir minero kortik, vale. Admisión. Ea gaiztoan minero bazan, Admisión. Cuando recibimos a los 12 pacientes en las instalaciones médicas del manicomio, esperábamos encontrar a unos hombres demacrados, famélicos y confusos. Sin embargo, los mineros se muestran coherentes y parecen estar relativamente sanos, pues al parecer encontraron las reservas de comida de emergencia de la mina. Ya, reservas de comida. Fijo entzilamabi. Fijo hogeirola izan zilata. Bata beste jaten juntzila, tío. A ver... Algunos de los hombres de mayor edad presentan alteraciones en las funciones respiratorias, así como síntomas de neumonía.
Vale, a nivel psicológico, hoy Dana importa de Dana, algunos miembros del grupo han tenido dificultad para reintegrarse. Su aspecto es más saludable de lo esperado, pero los 23 días que han permanecido atrapados en la mina parece haberles afectado. Joder, normala. A ver, tratamiento. Hemos cerrado en el ala A del manicomio debido al delicado estado de algunos pacientes. Los análisis psicológicos se realizarán cuanto antes. Se han realizado broncoscopias a los pacientes con problemas respiratorios y se les está administrando streptomicina. Los demás permanecerán bajo observación estricta a las 24 horas. Firmado Nicholas Henry Fotis Browen. Vale. Hortik nik uste batez ere jatzen naizena da atzen dago nota, batek koski egin nahi izan ziola. Periodistari, ez? A ber, txumiskat. Barkatu jendia, berriz behitukoet. Bale, ez du jartzen zeinena dan. Bai, kamera periodistana, eta... Notas medikaz, baina ez dakit oso ondo zeinek idatzi duen koski egin nahi izan diotela atzetik. Ascensoria entzun dut akiston susta eman dit. A ver. Qué tensión. Venga, joatzen aurrea. Ez da sekula jokuntan. Joder, eta gaina bera, tio. Ai ama. Ez toki alatxu baten egongo joku guztin. Hala. Segi, ez zirudi hemendik ezer dagonik. Oso lasai, susto gutxi gauza honeako, Menate bat. Eta hemen aurretik ez dago ezer, a ber. Ele bat. Oia beliak da denizu ematen dit. Ah, mierda. Repugnante. Mira, labain bat hartu. Venga. Behintzat arma bat defenditzeko. Ze aurreko eskopetakin, maik, ez ginen ondo ibili. Bate ondo. A ver. Behintzat cuerpo a cuerpo igual hobeto defenditzen gea. Hona oden guztian, munikoa muitzen joistikakin, eta zen momentotan, botoiak zapaldu barko ditut. Eta emango nahizen sustoakin da tensioakin. Bale, pixkot gainetik, oso gainetik hain ez behitzen. Ai, ama. Oi, itzal bazan, honere itzala zan, zertzan hoi? Joder, kalabera jarri bertzuten hor. Ai, ama. Bale, gela hortako sarrera... Oso azkarra naiz juten gauza honeako, Baina eski hemendik atera nahi dut. Bala, gauza brillantek ikusten dut izkin guztitatik. Ai ama. Oi itzal bat da, zer da hoi? Txakurrak igual. Ai ama, bihotzeko batek emango nago. Ke tensión. Baina eski atzian utzi dugu hor mai gainen zerbait dago, eta hortik kaixo eskeleto jauna, zemuz aspartu horroten. A ber, hemendik sartu beharko genuken horra, eta hemendik jun, bai. Kuskuxatza, bera zer da, beste paper gehiago izango dira. Respuesta inmediata. Debemos mantener a raya a toda costa a los periodistas y demás fisgones. Vale, o sea, zerbait. ¿Cómo no querría alguien a la prensa husmeando por aquí?
Bai, zerbait ezkutatzen zuten. Para el señor Gerard, nuevos datos del incidente. Han llegado 12 supervivientes al manicomio y badakigu. Con muestras de trauma mental puede ser preciso controlar, ¿veis? Porque caníbalak día. A la prensa local ahora que huelen a sangre se están volviendo un problema. Se pide consejo de actuación. Osea, zerbait arraroa gertatzen zela kontuatu zian, da ez zuten nahi periodistak hor inguruan ibiltza. Bueno, tokira joan barria. Mesedez sustoik ez ematea, gure eskeleto laguna hemen daukeu. Eskarrak mugitzen ez dela, jauxe bakarra falta genuen. Eta, guazen horrea, soinuak entzauten dian tokira. Eta prestatu botoia emateko, Eider. Prestatu botoia. Ai ama! Esku bat. Ai ama. Ze hostia da hoi. ¿Esto es lo que les daba de comer? Ai ama. Eta zerbait indezaket. Ez zikuitu maiko, tio. A ber, heldu ite izun. Zin da zerrein, ez? Ai ama. Hostia puta, trampa baten eroitzea maik. Joder. Eta behatza hortik. Ai, eta gaiztua, hoxe bakarra falta genuen. Ai ama. Venga, moztu behar txikia. Eta, venga, amputar dedos, abrir trampa... saiatu irekitzen trampa, tio, amputar dedos. Bino, azkartasun geixokin. Joder. Eutxakurra dia. A ver, venga, pues amputar dedos, venga. Pentsatu gabe, venga, zaz. Mierda. Ezin dut behitu. Ai. Joder. Por favor. Ai, que asko. Binazka. Igual berriz saiatu behar duen trampa erekitzea, baina, bueno. Vale. Bueno, total behatz bat obizian, ez da asko, gehiago batxuzu. Animali bat, ez zerbait ateko zeitatzetik, osa ikusten nahi naiz. No, jateko behatza posibili jozu eman. A ver, actualización de efecto mariposa, vale. Zer ikusi izango du. Behatzak beste izanak aurreago. ¿Dónde vas tú tan bonito? A la era... Hau ni bezala abesten, izutzen den. De acuerdo. Ez nuen eskua aldu behar, tio. Ez gozen aurrea, porque... Norbait zelatan da batzatik hemen... Oiate bat da. Ai ama. Hau beste ate bat. Ez, xulo bat. Hau kajoi bat, eski ez dakit. Ai ama, tensioa, zer da hoi? Joder, hil bat ateako du. Ez, utxado eskerrak. Utxado, ez? Zerbait atekoa? Ez. Etiqueta médica. Atacado por un paciente. Laceraciones fatales en la garganta. Osa, kostintzionez, batek. Ai ama, joder, ateko zeit bat. Ai ama. Osa, es que lo estoy viendo, atengo da. Kriston susta emango nau. Muitengo da. Ez dut deitu nahi. Hau zutitingo da zerbait, tio. Hoi susta emango naz. A ver.
Hora presente, certifico, atendí a la difunta desde el día 8 de marzo hasta bla bla bla, comida por última vez, bla 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 bla. Causa de la muerte, laceraciones graves en abdomen, heridas, Si la muerte se produjo por causas externas, violencia, rellene los siguientes campos: accidente, suicidio o homicidio. Homicidio, tipo de herida, laceración con instrumental afilado, posiblemente uñas. O sea, ataca tu incioten, notas adicionales. Use la casilla provista al dorso para añadir cualquier información relevante. A ver. El cuerpo fue descubierto de 6 a 8 horas después de su muerte. El atacante ingirió, qué asco, algunas partes del intestino y riñones. Ate hortik, Maika, ate hortik. Joder, beste toki bat erekitzeko. Joder. Ez dut ireki nahi. Eta hemen kadaber bat. Ez dut ditu nahi. Zenazka. Zenazka. Menudo asco. Zenazka. Zenazka, tío. Bueno, altxatzen ezten bitartean. Puf. Langile batola, omeategikon batola. Vale, echemos un vistazo. Bale, txartela lortu dugu, ateak erekitzeko. Langileen batola izango zen. Bai, ama bihotzeko kebango nau. Bueno, hemendik ez. Bale, eta bain txartela dauke sartu alizateko. Ondo, Maik, ondo. Bueno, guazen barrura, zen norbait segika dugu. Bueno. Orduan tatoki okerrago guaz. Okerragota, Bale, zirudi hemendik ezer dagonik, guazen gora, susto bat emango naiz. Jo, argi pixkat, tio, asko eskatza argi pixkat. Que tensión. Ai, ama! Puta! Susto eman dit! Korre, Mike! Korre, Mike! Joder, susto eman dit, tio. Corri. Vale. Toain non gaude. Zein da hoi, tio? Zein da hoi? Madre. Joder, hoi sustua. Bale, itxuina ermaik. Guazen bitza ere mendi zerbait da hon. Hoi sustu hartu. Tiei abiotzaten hau, txakur puta. Txakur otxua o zer dena, tio. Hoi sustua eman hau. Bale, hemen zerbait da. Hemendik bera jatxi gaitezke. Baina guen ikusi nahi dut, bordu neur jarraitu baino lehen ikusi nahi dut hemen atzen utzi duguna. Menuda casa de psicópata más curiosa. Bai, casa de psicópata bai. Bale, behitzeko bakarra zen. Ezin da zer gehioin. Ai, bueno. Guazen arrasa sakon hartzea. Postura. Ondo isiko gea berriz eta guazen behitza jarrai dezakeguna. Hemendik bera. Un susto eman dit. Vale, aquí otra vez. Bale, bai. Bai, baino oaingon txartela daukeu taldeen ez geneukan. Baina, bueno, zagartzen du hor goian. Txapel, bale, hori Eliza. Elizan sartzea. Karo, bain txartelakin toki guztitara sartu gaitezke. Eta goi da, lehen ikusi dugun tokia.
Ez? Ai, ama! Joder, berriz! Ai, ama! Joder! Relajatu zaitez. Txuleta, bota jozu txuleta, tio, behatza atzeko. Inutxuan laguna eta que te defienda. Domatu utxua, utxakurra. Goaino ajunda, barriz usta demangoet. Bale, uste eta udala tokia lehen xerrikotetik ikusi deguna. Acercarse, venga, ikusi dut toteman. Buen chico. Oida, toteman nik uste akariziatzen ziola, venga, txik, ez zizute zerringo. Ena zero bat, ondo zainduko izut. Ai, ama. Venga. No estoy Lasai mal. txiki. Se me coge el gusto. Qué mal ha sonado. Bai, pixkat bai. Bale, horrentza ezin dugu jun. Eta... ez. Takita udan lehen gaizto ikusi dugun tokia. Borrateko xirrikitutik ikusi dugun tokia. Desde logo honek sala bat ez dela, Mateo. A ber, ikusi dezaket hor. Dauna. Bai, Vale. Es fumador. bai. Puro karratzeitu. Ondo. Pues ez dakit por correo iritsiko diote manikomioa, porque... A ver, nondik ateitun puruk izan honek. Igual, internet ez eskaltzeitu. A ver, Vale... Zer dago hemen... Uix, Venga, ireki... Zer da hoi? Quizás sirva para tener contentos a los lobos. Ezurrak, tio. Osa, zein egordetzitu ezurrak kaja batian. Mendik ez dago ezer gehiago, ez? Ezurrak. Desde luego erua, earki erua do. Bale, hauzko atea jun baino lehen, onuntza jungo naiz. Ea, ze topa dezakegun. Maldito enfermo. Bale. Argazkik eta... Oike minero meategiko langilek izango zian. A ber, pistetan zerbait gehiago argitzen digun. Vale, caja de puros. A ver, un mapa de la montaña. Avistamientos y desapariciones recientes marcados con fechas. Parece obra de una mente obsesiva. A ver, manicomio hontan todo parece obra de una mente obsesiva, ¿vale? O sea, mapa hau es lo de menos, tío. Hor daola zelatan badakigu. Eta guazen, vale, txerriburua, aurrekunez genula behiratu, bigarren txerriburua. Eta beste bigarren txerriburua. Azpin nota zakala. Eta guztegu behituko dugu, bale. Eta hau da, ikusi gendun nota liburutegian. Krisek eta Ashlik. Harrapatu zutena, bueno. Venga, Mike, hartu arnasa sakon. Ez dakigu beldurra zer den. Guazen aurrea. Uf, ai ama. Ai ama. Talen ikusi dugu ez bana oker gaizto hemendik jundala. Baino giltzatuta dago. Eta ez dituzten ez erriken. A ber hemen mai gainen edo...
Hemen atzeko horiek ez da giltza batzuk. Igual imaginatzen nahi naiz, Hor, mai gainen dauna, ez esposa batzu ezela dia. Hemendik ez dakite hon nahi zen. Baino, ezin da pasa. Que tensión. Eta hemendik ez da. Ez da hostilik ikusten. Vale. Vale, ate hortatik sartu nahi nun, baino ezin da. Ordon, hemen... zer da hoi, tio? Tío, te quise llamar. ¿A llamar? Vale. Ay, no. ¿Qué tenemos aquí? Txaketa bat, txamarra bat. Eta ondo maik, gaizton txamarra ikusi eta jantzi. Ai, ama. Bai ez trampa bat izan. Vale, pistola bat. Joder. Ba, gure punteriakin maik gaizki biliko ea. Vale. Baina, bueno, pistola daukeo. Eta maik ja ez dago niki tiradunen ja pixkota abrigatu da, oire ondo etorriko digu. Eta, ba ez dakit. Ez dakit atzea jun, hor zerbait briatzeu. Hau lehenoko tokia da, bale. Mapa ikusi dugun tokia, eta eskinik horrea jun nahi dut. Hemendik ezin da pasa, ez? Zitxita... Bale. Hain funtzionatu du errebilakin. Bale, eta ondo, kriston soinu bateazu, gaiztok jakin dezan, hortzaudela. Ondo, Mike, ondo! Ezin zenion kulatakin golpe bat eban? Ez, dispara bauta bertzen nion. A ber, hortikate bat... Ba, gozen hortik, zenbatien gurun ez daula ezer... Joder, eskailerak bera, tio. Gozen behitzea totemen bat edo badaon. Ea pisten bat edo... mendik uzten gean. Bale, eman zerbait dago. Har, Mike, zure atzean, Mike. Hor. Bale, toten bat. Hoi Mike zan, ez? Toten de la muerte eta... Guazen pixko tentsioa relajatza. Menuan. Beira. Aurkitu ez izanak atzean, azpin ez duza nahi aurrago aurkituko ez ditugunek. Así que, bueno, ondo. Metxere bat pizten dut, danak su hartzen du. Da gaina Mike da, ez? Bai kazadora, bai beha da. Vale. Toten de la muerte gaina. Vale. Hemen beste zerbait dago. Cuadro bat, foto del rescate en la mina. El rescate con éxito de los 12 mineros atrapados en el desastre del 5 de enero de 1952. Vale, hoy día minero kanibalak. Giatu beraien aurpegiakin. Igual baten mendi dabilta, oindik. Nio Jesus, del ze urtetakoa zan? Del 52. Minero bat ezin du izan, tio, atxona izango zan, ja. Ez zuen izango sasoia olako gauzetan ibiltzeko. Bueno, bitarten gauza duek
behituko ditugu. Nuevoko ikonoa juteko gutxinez, ja. Bale, lehen ikusi ditugun pistak. Bale. Eske meategiko bat baldin bazan erotuta bertan gehatutakoa eta dana jan zitunak olako zerbait, jo, ja, atxonduta hon bartzun, del 52, Jesus. Ez zun sasoia izango olako gauzetan ibiltzeko. A ber, guazen bera. Ai, ama. Bueno, gaurko susto nahiko, Mike? Poliki jun. Oi tokila. Eske, guaz, orduan da toki okerra otara. Ez du toki okerra txarro ilun eta itxusi baten zaudela. Lasai, burrena okerra izangoa. Ai, ama, izer ditan hau. Buf, ze gaizkaina izen pasten. Zer da soinu, oi? Ez behitu nahi. Ai, ama. Cerrado, por supuesto. Bai. Nola ez. Vale. Mike, eske diskreto izan barrea, diskreto izan barrea. Vale, ara izorrai. Inflamable, ondo. Mike, ospa hortik. Ospa hortik fiskalen gozeata. Vale, norbait bideokamaretatik behira dago. Hau da, pailazo kareta daukena, gaiztoa. Zeintzea, tio. Beitu nazu. Ez nau beitu. Osa, norbait zelatan dakate denbora guztian. Bale, estenari zaldatzen dugu. Eskerrak, ja, Maikekin takikardia bat emango zian. Mat gea, abertzen muz daun Emilikin. Bueno, nahiko harreman hona du ondo. Eta, bueno, caridad, gracia, valentía cero, pues, Mat, hay que espabilar. Oso romantikoa da, baina toki hontan takit askoko balioko izun. Baina pixko relajatzen hau hemen otiak, hortik pasa beharko genuke ez dakit, lehenengo Emilien gana joango naiz, aber zerbait esateian. Eta hemen di... No me creo cómo ha Bera doa, eta baina hemen sartu gaitezke. ¿Qué? Zergatik hemen sartu gaitezke. No sé, hay algunas cosas que es mejor no ver porque luego no puedes olvidarlas. Sí, supongo, pero... Vale, timbrea jotzen du. Pues yo me fío de su palabra. Zase. Está cerrado. ¿Pero qué? ¿Quién ha sido? Tío, no mola nada todo lo que nos está pasando esta noche. No mola nada. Gaina noche eterna, Mat. Noche eterna. Bale, karo, saiatzen zea lehenengo ate hortatik sartzen da ezin danez, hemendik beti joan behar da Emilikin, bale. Bale, guazen Emili. Guazen. Kuskusi ningo dut pixkat. Hau, hasierako tokia da, ez? Ematen dunez. Eske zertik ez zute telesforiko hartzen da ospaiten danak, tio. Ninitzako hor gehatuko, ez da minutua gehiago. Pixkot behiratuko dute atotemik edo matei pista bat eman alion zerbait topa dezakegun hemen inguru hauetatik. Ez du emate, baina, bueno, a ber, hor, bai, hor zerbait dago. Mira, hor zerbait dakago. Pintura gorria? Aún está fresca. Pintura izango da, ez? Oin nago pentsatzen dena bromatxar bat dela, baina ez.
Pailazo kareta dakanak dana organizatuta daka. Da bideo gainditu jarrita gainatoki guztin, da behaie jakin ezarren demo guztin kontrolatuta daude. Hoi argi jatzea. Un hacha. Ahora me siento mejor. Bai. A ver. Pista encontrada. ¿Y ahora qué? No se abre, Matt. ¿Quieres echar la puerta abajo? Lasai, tengo un Espera, si hacha. empezamos a echarlo todo abajo, nos va a oír. ¿Se te ocurre alguna idea mejor? No sé. ¿Y si? Eta nere galdera da, zergatik Chris eta Ashley ez daude hauekin? Genial, Matt. Me parece que por esa rendija me cabe la barra de cacao. No, en serio. Tú no cabes por ahí ni de coña, macho. Ayudar a Emily o derribar puerta. A ver. Uf, ezkerrak demaztaun. Si derribamos puerta oso soinutsu izango da. Baina ez dut Emily hor barruan sartzea nahi. Bakarrik. Así que voy a derribar puerta. O bentsa saiatu ingo naiz. Vale, muy bien. Ya está. Me voy a enfadar y voy a... Venga, Matt. ¡Hazlo ya! Venga, Matt. Saca el macho que llevas dentro. Zast. Nahi duzu, a ver. Venga, berriz. Iup. Aizkolari autentikoa bezala. Eman. Matt, pixka traketxazea, Venga, eman berriz. Ondo. Ate ereki dugu. Kriston soinua ate dugu, baina, bueno, total, bestelare bideokin zelatan dakagu gaiztoa. Así que, bena. Nahiago nun biek sartzea, nun Emily bakarrik sartzea nahi jakin gabe barruan zertzen. Hemos estado aquí hace solo unas horas. Debe haber pasado hace nada. ¿Qué está pasando aquí? Joder. Tiene que haber sido ese tío el que encontró a Chris y a Ash y a Josh. Seguro que sabe que no hay otro camino. No digas eso. Uf, mate zizutu. Mira, el teleférico aún queda lejos. Bai, Bueno, no está tan lejos, ¿no? ¿Puedes saltar? sí, hombre. Bueno, pero no tanto. Me halagas. Vale, Matt, si no puedes saltar, ¿qué narices vamos a hacer? No lo sé. A ver, ¿qué narices podemos hacer? Una mierda. Galdera ona, Emily. Bueno, pues kuskusiatu pixkat hasteko. Ez dago toki bat non telesforikoa manejatu daiteken. Alguien se ha ensañado con Dai, tío, hil Las jartzen duen condiciones de guztien. este sitio ya eran bastante penosas antes, pero ahora... Muy amable. Mezu polita. Qué negatividad. Kanpon ikusi duen pinturakin da, gaina esatezun dula gutxi erabilitako pintura zala, así que ikustez du enfoke hau kristal honen atzetik gaiztoa izango alta beira, Tiene que pues haber algo que enaz podamos bate hacer. fiatzen. Soy todo oídos. Mira toda esta mierda. Alguna de estas cosas tendrá que servir para algo. A ver. Vale, cuadra Mira, bat. una torre vigía. A lo mejor podemos hacer que arranque el teleférico. Eso sí que sería un buen plan, ¿eh? Baita martxe inortik tita baten. Emilikin ados nao. Kristalea horbilduko naiz, kristalea. Uf. Ah, beira, mando daude hemen. Genial. Giltza behar da. Sin llaves, sin teleférico, pues... Jo, pista honek kristal honen atzetik urduri jartzen hau. ¿Y la torre de vigilancia, la que salía en el mapa? Bueno, es una opción. A lo mejor tiene una radio o algo. Es posible, ¿verdad? ¿Por qué no? Puede ser, sí. Matt, tenemos que llegar hasta la radio. Ze egiten dugu? Takitzein. En desacuerdo, volvamos. Sí, volvamos a dónde? Etxea, tío. Gaiztoa dagoen tokira? De acuerdo, necesitamos esa radio. Venga, ba, guazen saiatzea. Irrati bat beharko genuke, Podríamos guazen. usar la radio para pedir ayuda. Seguro que alguien recibe nuestra señal. Pentsat, si morimos, que muramos en el intento, tío. Matt, bien visto. Una radio, qué listo. ¿Por qué eres tan bruja?
Tenemos un problema muy serio. Vaya, Matt, cálmate. Daukat sentsazioa den buzean norbait beira dokatela horratzetik. Ah, bale, hemengo gela da. Eske ja naiz fiatzen ez zertaz. Emily, zeiz hau. ¿Qué estás haciendo, hermosa? ¿Y a ti qué te parece sacarnos de aquí? Bale, eskailera bat. Bale, Emily, kontuz. Enazu oso ondo eroitzen, baina ez zaitut galdu nahi, Emily. Pero mira qué preciosidad. Tú te vienes conmigo. Y abracadabra. Bale, oain Matt podemos salir manejatzen por aquí dugu. perfectamente. Matt, poliki. Ez askatu aizkora. Ai, ama. Eskatu zait. Botoi eman berdiotela. Sí. Hain sartuan hau jokuan, Gracias, historioan. quizá deberías ir delante para protegerme. Emilia, ausartago izan behar da, Vale. De acuerdo, con calma. Vale. Vale. Oh, Dios Vale. mío. Casi. Vale. Casi. Me estoy mareando un poco. No mires abajo. Venga, Emily ezpeitu bera. Emily, ez diatu atzen. Toz. Vale. Ay, Poliki, mi madre, poliki. por fin se ha terminado. Sí, por fin. Sí, hombre, por fin se ha terminado. Eunai, Emily. Kuskon. Vale, hemendik atera india. Hemen zerbait dago. Bueno, beste toten bat. Beraz esaten digun. Pistola bengala bat aurkitu dute. Dudik gabe, Emilita matzian. Dudik gabe. Eta... pistola bat emateu, baina emateu bengalak botzeitun pistola dala. Bueno. Bagoazen. Pero ¿y si no funciona? La radio. Funcionará. Bueno, Emily, saiatu inbar da Si no gutxinen, sale bien. positiba izan. Necesitamos un plan. A lo mejor podemos intentar bajar ¿Bajar por dónde? por la montaña. ¿Estás hablando en serio? ¿Qué A ber, lurra behitzen nahi naiz, a ber, zerbait usten janatzen, baina ez. Está todo a oscuras. Bai, Con suerte no será. no amanece, ¿De Emily. verdad crees que el psicópata se rendirá y huirá sin más? No. Pero Inoiz baino luzeago egiten zaizkit hemen orduak, escondernos y esperar. Será mucho más fácil resolver esto por la mañana. Mientras no nos escondamos en el refugio, es lo que esperan que hagamos. Ez dakit iskina behitu beharko nitugun, ez da uztan. Bueno, kontuz hemen, puskatu daitekelako zerbait, eta botoiei eman beharko jegulako. Emily, segi polikigo. Oso lantza da zuaz. Gauza honeako. Beharaka jundata honeaka zer da? Zer da hau, tio? Ama, Mat, kontuz. Zer da hemen? Zer da? Telefono de Beth. Oye, es el teléfono de Beth. Creía que la policía había limpiado toda la zona. Bueno, pues esto se les Zei pasa. da hor? Bethen telefonoa. Jana eta Beth dia biskik hil zianak.
mendik ezin da ezer gehiago behitu. Hombre, argi dago gaiztoa atzetik zekatela, orduan posiblezun bera jetxi eta bezen telefonoa hartu bet da, jana naizpa, janan atzetik juntzana, broma txarra gastatuta gero, ze hostia izan bere telefonoa hor, gordeta gainea. Zergatik gordeko zuen horbaitek hor bere telefonoa? A ber, txun pixkot. Bueno, valentia pixkatigo du. Caridadez, baino valentia bai. No estamos pa caridad, mate, no estamos. Eta... hau da ez? Teléfono de Beth. Beth nunca iba a ninguna parte sin su teléfono. Debió de morir así la noche de la desaparición. Bai, telefonoa gainean zula jungo zan, da norbaitek kendu ingo zion, o ez dakit, baina zertako hor gorde. Cuidado, mira por donde pisas, Sí, Matt, caer en picado por un precipicio nevado y morir no es precisamente el plan que yo tenía pensado esta tarde. Bale, hor nik uste danger jarriko zula. Osa, beste falta dan puska hoi dala. Eta baintze. Ze pasatu zu, Matt? ¿Qué es eso? Zer da hoi? Zer da hoi? Yo qué sé. Ai ama. Dios. Zierbo salvajiak. Zer daude? Zerte dia gaiztuak, tio. Zer dituzte begi gorriak. Eta denak kuadrilan, tio. Ze izan da, Osa, gaina denak kuadrilan hor. Jo, bueno. Hau baineran, Josuz bainera galanta. Ai ama. Ai ama. Ai ama. Bitu zein da honor. Hola. Posible zion zazteman eta hortxe utzio, Ai ama, azal file puntan jarrizkit. Dar mal rollo. Mal rollo? Peor que mal rollo. Bale. Bale, orduan... Azkenen argitu deu Sam non dagon, nik esaten nun, bueno, gotza pila bat gertatzen nahi dia, eta bitarten ze. Sam bainatzen, bai, jendia bai. Sam, lasaia arren, bainatzen. Claro, aurikularra jantziakin, etzan ezertazen teatuko. Así que, guazen. Baina, bueno, karo, gaizto hor dago. Toalla isistrin batekin gainea. Refugio Washington, goizeko ordu batak eta 11. Eta aspaldiko partez. Sam manejatzen dugu berriz. A ver. Por el amor de Dios, ¿mi ropa, en serio? El que haya hecho esto se queda sin Evita. regalo de Navidad. En serio, no mola, chicos. No mola nada. Así que ale. A lo sexy joan barko toaiakin. Bueno, mendik ez dago ezer gehiago. ¿Chris? Bai. Bilatu Chris. Galdera da, gero baita, Chris eta Ashley noa jundia, zergatik ez daude Milita matekin. Bale, gaizto kandelak piztu ditu. Eta ze jarri du globo bat. Nek broma txar bat izan behar duteo. A ver. Ai ama. Uy. Joder. Bai, erloju puta bai. Ui, sustua. Vale, globo gehiago. Mike,
Dana Se kandelaz os está betia. yendo de las manos, ¿vale? Me parto de la risa. Mira, Sam en toalla por la casa, genial. Pero Oida, ahora tío. quiero que paréis, ¿vale? ¿No es suficiente? Bera jetxi baino lan bestaldetik begiratukoet. Zerbait da hon. Puf, oi beldurra. ¿Podéis devolverme la ropa, por favor, o tengo que ir en toalla el resto del fin de semana? Vale, pues en Bueno, toalla. guazen bera ez. Halare, bueno, gaiztok zerbait nahi baldin bazionin, ja aukera bazekan. Baina, fijo nahiago dula susto bat eman. Ai, ama... Hauek ikusita ditugu, ez? O... Listo para la graduación. Nik uste argazki hauek lehenago krisekin edo lehenengo aldiz etxen sartu ginenen, ustet ikusita ditugula. Vale, Uf, si oi, queréis asustarme, enhorabuena, lo conseguisteis. Bai. Nire izututa nago, bai. Ai, ama. Bale, ate itxita. Isiltasun gehiegi gauza honeako, Ez zute uste? Venga, berago. Joder, globoak esaten du nondik jun. Zuzenen gaiztongana jungo gea. Da ikusko ez ze grazia. Ai, ama... ¿Dónde estáis? Joder, oiten txilua. ¿Qué es esto? Ai, ama! Ai, ama, atzian dakala. Sam, atzian dakazu. Vale, Atzin, chicos, Sam, basta atzin. ya, estoy harta de esto. Se me hace muy raro que estéis tan callados. Hola, Samantha. Joder, berriz lehenoko tipoa. ¿Me da. buscabas? Bueno, buscarte. Vaya, creo que no has tenido mucha suerte, Samantha. Solo vas a ver lo que yo quiera que veas. Y tengo mucho que enseñarte. ¿Lo que pasa? Abre los ojos. ¡Oh, Dios mío! Es muy guapa, ¿verdad? Un pajarillo hermoso. ¿Crees que tiene alguna idea de lo que le espera? ¿Crees que esos fueron los últimos momentos de felicidad en su vida? Ja. ¿Y tú por qué miras? Eske denboriztean grabatzen aizaia. ¿Cómo te hace sentir esto? Karo, nik ez zekin ezer. Voy a darte 10 segundos. 9, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? 7. Ai, ama. Ai, ama. Sam. Corre. Tómense. Vale. Diskutatu. Ez dakit diskutatu behar nuen. Edo diskutatu behar. Ai. No moverse, es mucho. Ai, harrapatu inau. Baino zustiko, Sam, baino zustiko. Muturrutin, dale. Hankatarte, eman. Korri, Sam, korri. Ai, ama. No zuaz, Sam, tío.
Korri, segi korri, tenez gatu. Ez izkutatu. Hor datorrela. Dako joka, dijoa, eskorrak atentzioa ditzen dit, Joder, itxita, puta. Tirar. Bai, horrek zengo. Que viene. Ai, atzin bakazela, ai. Ona, Sam. Ui! Qué tensión. Ospa hemendik, Sam. Ospa hemendik. Bino ja. Joder, itxita. Ai, ama. Osea, etxeak meategira ematen du. Ozetoki da, tío. Porque se supone sotanoa jetxigiale, etxeko sotanoa. Ai, beldurra. Correr. Es que juni nahi dut, tío. Ez dakit ideia hona da, baina... Ai! Puta! Ez utzi, Sam. Ez utzi. Bueno, txamarrapatu digu gaiztuak. Gaude beste behin psikologoakien, bueno. Tokitxukuna gaurkoan, ¿eh? Que tu juego marcha viento en popa. Sí, viento en popa los cojones. Sí. Después de todo el esfuerzo, el intentar comprender la fuente de tus miedos, vas tú y lo empleas para el mal. Tu miedo abrumador, de la oscuridad. Te has puesto en contra de la gente a la que deseas atormentar desesperadamente. A ber, zein da. ¿Ha merecido la pena? Ai, uste non ikusiko zitzaio aurpegia. Ez da biaizpatako bat izango. En plan vendetta, tío, venganza. Puta! Oi, sustua. Bueno, ba gaurko zemen uzten deu, nahiko sustua eman ditugu. Ai, ama, ze gaizki pasa duten. Bale, argi gatu dana, bentsat da, gaizkila. Paiazo kareta bakana dala psikologoakin dagona. Eta oain, hainaiz pentsatzen ez ote den jana edo bez, arkilak ikustezi, baino ez ote dan hauetako bat, pixko bengantza bila edo dana montatu duna. Ze, karo, guk dakigu hilda daudela, baino jendeantzat desagertuta daude. Ordun, ez dakit. Maik manikomion daukeu. Otxoak kriston susta eman dit. Eta Sam, lasai harren bainatzen zeora, ja gaiztok harrapatu du baita. Ez deten oso ondo ulertu dan, ez dakit zergatik Chris eta Ashley ez dian, Emily eta amatekin batea juten saiatu edo ez dakit, eta bueno, ea bitarte hortan, Emilik eta amatek topatzen duten irrati bat, o norbaitekin komunikatzeko eraren bat, o bueno, da hoxe izan du da gaurko kapitulua, gaurko sustoz beteiko 7. kapitulua. Eskerrik asko bideo ikustegatik, eskerrik asko kanala jarraitzeagatik, eman like gustoko izan baldin badezue, eta, bueno, komentaion bat, edo zerbait idatzi nahi badezue, bakizuen on, azpin. Venga, beste bat arte, aio.